نمرود زوردست کو د قصر خدا دجیا جیای کل نیزی تطوانیه وک زوزان بکاردانی و هاوینان دمین خوال ور درباست کر. دما تاقین آگرپیجیا چیه دست پیدگه آگر بربسر گند نیزی چیای نمرود ندچه دوی نافبری ده زوردستیا کو نمرود جی ابراهیم پیغمبر را دکر ده هشه گل و وی بویره وک ظلمان نمرود پیناسه دکن. جوی دمیشون و جی ناوی وی چیایی وک نمرود تی بناف کرن. اف کرت چیروکا و گوهدار کر ده درباره یک جیهن هری نافدار ای باکوری کردستانیه. دما مجار دبه چیای نمروده ناو نشانو کو امددن لبرخوا باجار بتلیس نشانی مدده. یک جی باجار باکوری کردستان یکو به آف هوای خواه حشکت ناسین بتلیس لروجوای گولاوانه ده سینورا باجار آگری ده جهدگره. اف باجار کو هر 4 دم سالان به خوشکبون و زحمتین خواه بود دجین دناف باجارین هرمی ده هری زیده به داخلین خواهین دولمند به تتون و باقچهین فیکی و میوهان تیناسین. لگوری لیکولینین که هاتنه کرن دیروکا باجر حیا بریا زاین سالین 5000 دچه و به دیروکا آریان دست پید که. جوی دمیشون و جشارستانین آسوری حیا میتانی جو اورار تویان حیا بیزانس و عثمانیان را وارگهید که. حنبیزا خواه جیانا آریان را وکریه بویا پارچه یک شر آسوریان دما سردستیا هیتیتیان هلوشیای بتلیس وکی کسکی شاهدیا و تکچوی نکریه. سال درباس بونه سردم و سردست گوهرینه لی بتلیس لسر پیان مایه. اف باجار خودی دیروکه که او قاس کونه جبو گلی کرد جی هر تنبویا خودی جیه کی تایبت. د پرتوکا شرفنامه ده تقال کرن کو جبو ایریشن کردان بتلیسته چواته و چما گرینگ بویه. لی مخابن اف باجار خودی چیروکه که 1000 سالانه هم جبر بویرین خوزایی و هم جی جبر شر و پیوچونین کل هرمی پیکاتنه گلک میراتین خوین دیروکی وندا کرنه. لآلیه دن جبر لیکولین آرکئولوژیک لهرم زیده پیک ناین گلک نپنین ویجی هید بن آخیده و شارتینه. دگر خواه بر بدیروکا باجر ده ام پیشی بری خوددن کلها بتلیسه. دانه این دیروکی ده بیجن کو کلها بتلیسه ده دما آریان ده هاتیه چکرن. هن چافکانی جی ده بیجن کو کله جی آلیه فرمنداره کی اسکندر مزن بریا زاین ده سالن 312 ده هاتیه چکرن.
آراست کیجانه هری باش بتلیس بخواد زانه. لبله هر دانه این که هاتنه پاروکرن جی بال دکشینن لسر تایبتیین کلهی. کلها بتلیسی دناو هر دو آوین باجر دکو ده جیهگی ده دگیهیجن هف لسر زنارن هاتی آوا کرن. ده میماری اوی ده ام راستی شوازه که چارگوشتین. جبر لسر لودکه که کو هلکشاندن اوی زحمت هاتیه چه کرن دوار پاراستن ده جی تایبتیه که وی هیه. دو برجین کو لروجهلات و روجوای کلاه هاتن آوا کرن پیورا چاودری دکرن. ده دمین خوین زیرین ده دناف سینورین کلاه ده نیزی حیصد مالان خانک مزن قصر عمبارن ارزاقان جیه دکرد. هرچی قاس او یک ایرو وکی وان روجان لبر چاوان نبجی شوپین کو ام دبینن و یکی پشتراست که. لگل وان تایبتین و تگوتن لحفکرنا یکیتیا کردان آکو ده 100 سال دهمین ده پیکاتیه جی لوی کلهی چیویه. او یک جی جبو کردان گرینگیا کلها بتلیسی رادخل برچاوان. لبتلیسی هر آلیین کو هنبری خوددنه شوپین دیروگا 1000 سالان وکی کو بیجن ام لورن دردکوین پیش بریوه. دما ام بر به نافچه خلات دکوین ری لور گورستانین کو خودی میوانین بیدنگن ما پیشوازی دکن. اف گورستان وک گورستانین دیروکی ین خلات تین پیناسه کرن. گورین بلند و مزن انکو لبر سری گوران جیه دکرن بشین هری بالکش این گورستانینه. گورین کو هاتنه بکارانین، گورین کو لحریم بنافداری تین پیشوازی کرن این سورن. دما مروف نزیوان گورین گوران دبه میماریا کو دردکوه لپیش پریمه براستیج مروف مطمایی دهیله. لسر هر گوران وینه سمبول و نویسین کو قالا مریان دکن هاتنه نقش کرن. هر نقشه جی کد و هستتیا وی سردمی نشانی مددن.
بریا کو دولت عثمانی لوی هرمی ببه سردست لبتلیسی هند دیرین بالکیشه بون. یک جوان دیران لنافچه الجوازیه. جوی دیرا کو تمنی وی 600 سال هیا رد بیجن دیرا موجزیان. دیرا کو ایرو و گوهستی خرابه دمین بری ده وک کشیشخانه کی جیدهات بکارانین. لیبلی ده پیواجوی دیروکی ده راست هلوشاندرین مزن هاتیه. وکی دیرا موجزیان دیرا سان آنانیایا کو لناف سینور ناوند باجر ده جهدگرجی یکش برماهیه که پیروز آبتلیسیه. لگوری دانیان 400 سال بریان ها جعالی ایرمنیان واحتی آوا کرن. ده دیره ده ین کو هری زیده بالدکشینن کورین کو وینه و سمبول لسروان هاتنه هوناندرن. دیسا خاچن غملاندی و موتیفین کو لسر دیوارین وی جهدگرنجی پارچهین گرینگ این دیره بون. لبلی تبی وان دولمندی و تایبتین دیره هر تن بونه هدف. بطایبت پشتی کو دولت عثمانی لبت لیسی دبه سردست اف در دبن هدف ایریشن نجات پرست و راستی تخریبات مزنتی. هری زیده جی لسر دست پیکرنا ایریشا لدیجی گلین ایرمنی دیر و پرستگهین لباجر تین هلوشاندن و شوتاندن. جبر ویه که جی دگر امایا بتلیسی ده هر دیر آن با آوه که هلوشیایی آنجی هاتیه تخریب کرن در دکوین پیشوریمه. وکی معانی زمان پشتی دولت عثمانی لورد به سردست دوار میماری ده چکرنا مزگفت، تربه، مدرسه و خانان ده جی زیده بونک چه ده به. تربه آنگو گور امیر عالی یکو لخلات جهدگره یکش برماهین میماریا سردما عثمانیانه. ده تخمین کرن کو اف میراته بالکش ده سردما چاردمین ده جبو بیرانینا میر عثمانی هرما بتلیسی علی هاتی آوا کرن. وکی گلک آواهین دن لورجی دیسا گورین سور درد کورن پیشوریمه. هر گورین کو یک بی یک به بالداری هاتنه بجیه کرن دیدباریه که خوش درخستیه هولی. تکتنا تربه جعالی دری روجلات و پیکته. هر چقاس لسر پلانه که چارگوشه هات به آواکرین جی بسایا کمبروی گروور اف تربه جدور و وک آواهیه که گروور تی خویا کرن. تی گوتن کو کتابه کود دربار تربه دا آگاهی دادن پشت شهر بروسان رشکستیه. جبروی جی جبلی وان آگاهین کو مجوار پاروکر زیده آگاهین زلال نهاتنه بدست خستن. مزگفت شرفی جی یک جوان برماهیانه. مزگفت کو دناف سینورین گورستانی دا جهدگره جی دیسا به میماری خواه بالتکشینه. مزگفت کو لسر پلانه که چارگوشه هاتیه آوا کرن
bi kevirên xwe yên sor bûye parçeyeke taybet a dewlemendiyên Bitlisê. Li gel vê mîrateyê xana Rahtaya ku wek xana El Aman jî tê nasîn, dewlemendiyeke din a bajêr e. Xana ku li ser rêya Bitlis û Tetwanê cih digire, di serdema şanzdemîn de hatiye çêkirin. Di salên xwe yên pêşîn de herî zêde wek rawestgeheke bazirganiyê hatiye bikaranîn. Bi taybet ji ber li ser rêya armûşê cih digire, di demên berê de li gel rawestgehekî wek navendeke girîng jî hatiye dîtin. Avahiyeke gelek mezin û fireh e. Zêdetirî 45 eywanên wê bi rojan ji rêwî û mêvanên herêmê re wergehî kiriye. Hem ji hundir û hem jî ji derve ve mîmariya wê bi rastî jî hê jî mirova dixe nav kelecanê. Li gel van bermahiyên dîrokî yên ku me hewl da bi kurtasî em qala wan bikin, li Bitlisê gelek medrese jî hene. Medreseya İxlasiyê, Medreseya Xatibiyê, Medreseya Bersenkî û ya Xelîliyê ji medreseyên navdar ên Bitlisê ne. Ew jî wekî yên din bi mîmarî û taybetiyên xwe bi sedan salanin li ser pîyan mane û bi hebûna xwe çîrokên xwe digihînin me. Bi taybet medreseya Islaxî ye ku di sala 1216 de hatiye çêkirin, îro jî wek medreseya herî berbiçav û girîng ya herêmê tê dîtin. Ji ber şopên mîmariya Selçûkiyan li ser xwe digire, di warê dîtbarî de dîmenek xweş radiqe li ber çavan. Tê gotin ku di demên xwe yên zêrîn de ev mîrateya dîrokî ye ku li navên de bajêr cih digire, deriyên xwe gelek hunermend û zanyarên girîng re vekiriye û bûye navendeke gelek taybet. Ji ber vê jî di serdema xwe de yek ji avahiyên herî navdar bûye. Belê temaşewanên hêja, em dikarin hê qala Bitlisê bikin û hevokan bînin ziman. Lê belê heke em hemû hevokên xwe bêjin wê gelo ji bo gerê çi ji were bimîne. Ji ber vê jî em dixwazin hem cihên ku me qala wan kir û hem jî cihên ku me qet neanî ziman ji gera we ya Bitlisê re bihêlin. Bitlis bi xwezeya xwe ya dewlemend, bi taybetiyên xwe yên balkêş û bi dîroka xwe ya kevin li benda we ye. Dereng nemîn.